egameni lika Jesu la ngikhonta khona ngikhonta ebandleni leSwatini Zion phansi kwa Archbishop SV Miyeni. Amen. Ngithunywa abantu abadala bathi angiteke lendzaba lamhlanje lesingayo la lekhuluma ngekuthi sihloko ndzaba sakhona sithi Jesu ubetselwa esiphambanweni. Sitoteka lendzaba lamuhla, sitogubha lelisuku lamuhla la Jesu lo wabetselwa esiphambanweni. Ithi ke lelivesi labadzala angilifunze la ku 43. Jesu wathi kuso, ngikutshela ukuthi lamuhla utaba nami eparadise. Amen bazalwane. Nasibuka lapha ngenhla Jesu nakabethelwa ubethelwa nemadoda lamabili lekuthiwa igebengu kuthiwa igelekece kulele Swati. Lamadoda lamabili nakabethelwa nawo Jesu kuthi nase evalelenye indoda seyivala ukuthi sekuyashisa. Ithi le ndoda phela sisinzise thina kanye nawe. Amen bazalwane. Iyevalenye indoda kuthi ayikhona umlingani wami so uyeva ukuthi kuyashisa. Ithi le indoda hayi phela lalela la uyamati uNkulunkulu. Amen. Ithi nase ifika kulesizathu sekuthi sekufika isikhathi sekuthi sebabethelwa na Jesu. Ithi Nkosi ngicela uze ungikhumbule embusweni wakho. Amen bazalwane. Uthi Jesu nakayihlolile le ndoda uyihlole ngekhathi enhlitiyweni. Uyayibona le ndoda lokuthi mbamba isenami kulolu sizi lenkulo. Sizathu ibonile le ndoda lokuthi ngibethelwe la kulendzawo kungifanele ngesizathu semsebenzi lengiyiphilile. Kungako yacela enkosini ukuthi ngicela kuba nawe embusweni wakho. Uthi Jesu ngitaba nawe. Engabe mina nawe emisebenzini lesiyiphilile eveni lesingakayenti kahle siyamnxusa uNkulunkulu lokuthi abe nathi ngelanga laseparadise. Siyatinikela yini enkosini ngendlela lekudzingeka kufanele ukuthi sihambe ngayo. Uthule bandleni. Kuyabita ukuthi bazalwane sithi sisahamba la kulelive kulomhlaba sihambe ngendlela lengiyo sitinikele enkosini lenguJesu Kristu ngebuqotho nangebuqiniseka ngoba le ndoda le yati lokho ukuthi vela ngenti kahle kungako yakhipha lesicelo ukuthi ngicela kuba nawe eparadise lapho. Amen bazalwane. Sicela uNkulunkulu asisite sisaphila sahamba kulomhlaba simane ukuthi nakugoqodwa umhlabathi sitholakale ukuthi siyangena nathi ekhaya eparadise ngesizathu sekuthi inkosi yemazulu sayikhonta ngendlela lengiyo lekufanelekile. Inkosi inibusise. Nkosi ndlovuka.